yami mandihambe imihla yonke kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami mangihambe imihla yonke kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngizofakaza abazalwane ngesifundo esakhe safundiswa la ebandleni analoba bese Soweto lapho uNkulunkulu wayefundisa ngenciphi yakhe ukuthi umkhuleko wakho ungaphendulwa nje ngoba awukho sendaweni right. Ngizobonga abazalwane uNkulunkulu ukuthi ndizokhuleka nisendaweni right. Ngabo March April so sasiyokwembesa ePhongolo kuMakoti. Sahamba nabo sisi saya eMaraba Study sothenga izinto lapha. Sahlupheka abazalwane sahamba ilanga lonke siphuma singena singazitholi izinto. Kwacaca ukuthi ngangikhuleka ngekho sendaweni right. Manje befikile abakhulu Makoti besihamba lapha eGoli siye eChina Mall. Singene ishop elilodwa abazalwane sakuthola konke sikufunayo. Osisi bahambile bazalwane uNkulunkulu ubabonise bale esikhulekela ethi nemindeni yethu inekhava. Osisi bahambile nabo baya eBhuma bayofundoza bangena ishop elilodwa abazalwane bazithola zonke lezulu. Ngizophakamisa nje amandla kaNkulunkulu ukuthi uma simbonga uNkulunkulu ezintweni ezincane usazosenzela ezinkulu. Ukuthi izwi lakhe aliphumi lingawenzanga umsebenzi uma silikholwa. Ingakho uma sikhuleka kubalekile ukuthi sibonge ukuthi uNkulunkulu sesenzele. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi kona umuntu uxakekile uyashadisa kodwa andimuva umthwalo wokusindwa ngenxa yemikhuleko yabazalwane ukuthi bangithwele. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngimkhola nokuthi abazoba khona emshadweni ngalabo uNkulunkulu wayebazi lo ngaphambili ukuthi uzoba khona. Bazokhuleka abazange azobheka nozogxeka kodwa ngoba siyazi ukuthi kuzobe kungabazalwane kunabantu basezweni. Ngiyamnxusa ukuthi uNkulunkulu abazalwane babekezelele isimo esokuqala isimo abantu abangazosithanda lapho ukuthi utshwala bukho. So bakhona abazawucomplainela ukuthi kanti sizelulweni la kule ndawo ngoba nakhona sibuze ukuthi i-privileges zotshwala sathi cha bamangala abantu balapha kule ndawo. Sathi no amaJusi nje odwa. Ngoba simele ukukholwa abazalwane asi-entertain umuntu si-entertaina inkolo ngoba yiyo esisindisayo. So abazofika bedakiwe abazalwane bayo bezifakele esikhwameni kodwa asibukhanga utshwala ukuthi kube khona. Ngiyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi.